uhlungwana lukaNdaba uhlungwana lombelebele oluhlunge emanqulumeni kwaze kwasamanquluma esebikelana ilembe lekamanye amalembe ngokhalipha unodume ehlezi ngizoba mfishane nje ngoja. Inkinga yethu kwaba ukuthi aze sizwe lutho ngokuthi khona abahleli ukuphisana ngoNobamba. Ngoba sasizobuza thinta uMpemba akanawona umsamo wakubo. Ayingahlaphisane ngawo. Futhi umuzophisana ngento yabantu. Ngicabanga ukuthi abaconsulta. Unakho sekhalela ukuphisana ngesiqephu senu nithini nini. Sabona nje nathi sibona la emaphepheni. Nabantwana basendlunkulu. Khona ngisho ithuna likaXoka lapha. Wakwabiyela nabo bathathe bathinto ngenxa uje khona la kwaNtombela liyaNtombela khona elika ekalkhwazi sekungathathwa uNobamba ayophiwa bakwaNtombela ngaliphi ngotsha. Futhi ke ngotsha ubhlungu benhliziyo yethu ukuthi lapha kwaNobamba khona ukhokho kaMntwana waphinda ngene angafuni ngayo ayihlaleshe inkosi uDinzulu yathi ingancwatshwa wathengisa ngayo ayobuya ize kwaNobamba. Into ke siphethe kabuhlungu ukuthi lokhu ngotshwa kwenzeka ngesikhathi senu sasikulinde ngesikhathi sika ANC sishayeke nje manje sizithutha ngoba thina sasitshela uANC akazi uyiunderstand lento yethu noNobamba ukuthi khona umsamo wabantu sitshela ukuthi uANC angenza leli phutha asikaze sicabange nje ukuthi lingenziwa umfana wala enkandla ongesimi right city right mhlambe na politics yikho singakhona nje ungena ngoba politics ukutweeta emhlophe kuthi ibomvu thina sikwazi ngesikwazi usho lokho thina into mayibomvu sithi ibomvu mayimhlophe sithi imhlophe kugcina lapho manje ke ngotshe siyayicelela nje ukuthi noma abe yini eniyenzayo ngapha ebukhosini Nkosi yami ngathi ngihambela kuthi sicela nje unisisize ngoNobamba nisisize nje ngoNobamba ngoba angiboni ukuthi umntwana waphinda ngene kade ngihamba naye wayengavuma ukuthi la kulele khona ukhokho wakhe njengamanje nje kufanele kolungisa idlinza kaZulu lenkosi uZulu sonke sibizwa ngaye kufanele manje sihambe siyoguqa kwaNtombela hayi asifuni kuze kufike empini.